La xota canguesa cunta con unha estructura simple, dúas fileras, unha d'homes e a outra de mulleres, que fan paseo, paso de xota e a cruce. Dentro desta tendencia xeneral, cuntamos amás con dúas variantes, la xota tacuneada e a la xota encaneada. La xota tacuneada inclui no paso de xota 3 pasos saltaos pa atrás, cun desplazamiento antes de arimal pía al del contrario. El resto'l baite guía ya como l'estándar na zona, empicipia con un paseu e arremata con un cruce doble cunha parella pa chegar a la posición del principio. Esta variante de la xota chegou a nós de la parte del río El Couto e a, sobre todo, de la parte norte del concello, las montañas, Visullo, la zona ou tamén baiteaban el Respingu e a non conocían el baite de arriba.